ngithe ngithi ngizoyenza ivideo la ezansi dala ngagcina uma ngithi-ke ngithi ngiyafika la hawu madoda khona into engiyinothisayo la emfuleni la kule river amanzi ashona le yabo as you can see nayo into ehambayo lapha emhlophe mazi noma uyabona yini naya emhlophe eshona le but mina ngabashona le kahle kahle because abantu sihlala ngapha thina high area la nawe uyayibonela abantu bahlala le so amanzi asuka khona lapha ebantwini eze la kumele ahambe la athi ashone le manje-ke sengiyabona ukuthi hayi mani engathi khona into ekhona kodwa la buka yiyo le nto ukuthi amanzi maybe ashintshe i-direction yabo khona into ekhona lapha phakathi engathi yiyo le yenza ukuthi amanzi ashone le angazi you tell me ngicabanga why amanzi ashone le endaweni e-wrong because phela mina ngaba aya le la ngiyakhona right now